I čao ljudi, Serbian Gamer ovdje. Danas igramo jednu novu igricu koja se zove Uncharted. Znači, na Steamu sam je dobio. Igrica je dobra, kao što možete da vidite tu protiv zombija se borim, preživlja. Fuck. Biće zajeban ući unutra. Ale, hajde. Opak. Želim ti sreću. Najgori su ovi što pužu, Ljudi moji, znači, najgori su ovi što pužu. Zašto? Moj brat Trazer, predstavi se. Pozdrav. Cube. Šta je ovo? Op. Ovo je igrica dobra. Igrica je solidna. Igrica je predobra. Vidio sam da ju je snimaju jedan bro, pa sam od njega mi se svidjela igrica, pa sam odlučio da je i ja igram. Naravno, meni se svidjela, pa rekao hajde i ja da snimam. I evo, kao što možete vidjeti, ovi zombi retardirani se čuju. Vidi ovo. Boži Bog. Češ trč, Bog te. Nema više oružja, Bože drag. Znači idemo dalje sa istraživanjem. Toliko Minecraft. Pišite mi u komentare ako vam se ova igrica svidi, ako ne, šta ću ja? Neću je snimati. Neću je ni snimati, znači... Možeš udara drvo? Jes, mogu. A nešto mi neće da skače, baguje. Opa, tamo vidim jednog zombija. Nemamo više amo. Opa, volje da se ja s njim ne kačim. Evo ga, znači... Istre loadu. Pa nemam više municije. Pensi se gore. Pa i bežim gore, znači sad mogu lampu sam ovdje vidio, kupi to brzo. I ovdje sam... No, fuck. Nemoj me zet. Sorry ljudi. Gledaj bre. Udaraj go. Drži bre. Civilian bullets. Za revolver. Znači, Kakav je? Kakav si? Sad nema mjesta tu. Ovdje imaš, uzmi ovaj uzi. Tu, upara, šta je to? Cool. Ovo je snajpera, mislim. Ne, nije, ovo je neka dobra, lijepa puška. I opasno. No speed, nema mjesta u inventaru. Ovaj zombi me je skoro ubio, znači moram se paziti. Idemo dalje sa istraživanjem ove. Možda ću snimati multiplayer. Gore sam bio. Aha, evo ga. Dođi. Odbor. Jesam ga sastavio. Jesam ga spičio, Bože dragi. Op. Malo trčanje, fu. Ništa da vam pričam, ljudi.
Znači, meni se ova igrica jako sviđa. Kao u Minecraftu oblaci. I prestali smo snimati Outlast. Da, prestajem snimati Outlast, pošto imalo je malo pregleda, ne kao na ostalim klipovima, kao što je Hunger Games i tako te igrice. No, i gute, znači. Aha, Vidimo. Kuhar. Ja sam ga odvalio, bože. Leđa! Eno je tamo neko. Ajmo ovog ovdje, ajmo ne da rahnemo. Imaš još 2. Još jedan imaš. Evo ovdje piše koliko imaš. Zato imam. Malo prije dok nisam snimala, našao sam sebi pantalone. Ali su me ubili zombi, isto ovako. I možete naći auto da vozite. Da, auto se isto može voziti. Na ovo Z dole čučite. I one, ako vidite ovo žuto dole u donjem uglu, u desnom donjem uglu piše energy, kao tako možete trčati kada vam je to puno, možete trčati i skakati. A ako to nemate, ne možete ni trčati ni skakati. Mislim, svaki put se puni, ali... Reloadaj! Ne, više. Reload. Fuck! Još 10, još 7. Ne. Beži. Nemaš više. Beži, bre. Jebote. Znači, tada nađem selo. Ne, rekao sam ja najgori s ovi što puze. Bože dragi, kako su retardirani. Istrošio se, znači ne možeš više brzo. Uđi u auto, pa izgazi. Onda bježat u auto i pič. Aha. Daj. Hvala Bogu drago, uspio. Ući u auto, znači... Ovo sad... Jebe dragi, šta sam napravio, ovo masakroni. Evo me bolan, pošto me toliko volite, samo sam za vas ovo. Neće, ajde koče, brate. Ovdje ću doći stražiti. Coca-Cola. Šta mi ne treba, ovo. Drop. Moram kolu uzeti. Pošto? Vidite, ali znači koliko ekstra igrica možete da pijete, da jedete. I svašta nešto. Evo ga. Sad. Ovo, papir. A šta će papir kad ne možeš ništa? Papir ćemo dropati. Dropuj papir. Sad si lijep dječak. Aha, nema još ovdje da istražimo. Ovo je ko horor igrica, uopšte nije strašno. Pa i ne može se reći da je horor. Voda, dobra je. Svanjali smo žeđ. Ovdje smo riješili ove glupe. Bravo. Ma bravo. Cube. Možemo. To je za revaler. Šta treba? Ne trebam ništa, znači ništa ne mogu da dropam. Možda dropati, ali su dobre stvari. Ništa ne mogu dropati, ali imamo naš zgodni autić.